Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Mentah ke Sarkar Jala ke don ke jing temu ban penkut no ke jing ete bat ke GVK Emergency Management and Research Institute ban syakri yaki patba ke Jala hakipor badangkam kerke ban penket yaki nongpang syaki jaka sumar laki dai ki bakhe pangkansan ki kenthai ki bakhakon bat yaki baman saw hakinu ginu jingja basngusi yakane lai thu do menteri sarkar bakmi yakatnan ka kot ka khya hakani ke Jala uba AL hang ha ke jekren kerpang bat ke Batisi TV ha ke baulai thoru ba yakane kara lashem hadien bakane ka kanhon kam shamla ban penyat bat yaranti ya ka jing syakri syaki patba uba AL hek ulai thoru ba sa ka waipat ka daw ka ba ka sarkar ka haban shem yakane karai ka deiru alor ka jing bamhon ki nong trai ya ka kom penyat kam jong ka GVK EMRI kham tam ha ka bai dei bar ka jing sieu ya ki tulap namar kam long kat kom ki kendon jong ka Labor Act Nagaliang jong ki EMRI ru di nomor bawa konsen jongi ke David MRI ai sign kontrak berki dan penia ikali. Tikai ke mamaki ki employee bade berki staff jongi kemudian mentar ber government. Te mentar buat bro arliang buat nagi staff buat naga yuru kiwan raega ke bol sega court dengan government. Te government has nothing to do actually. Government ni kadai betang buat fee lah sign kontrak, mafi pecap binu, pi aika binu, pisiu tulok panu, umno pi peniai kam namai kam jungi. Anyway since bagi di beri lojong berkot ni simkiai kata, ni lakot ki bitik ni keren. Te haro yang kata menin ni lasing decision ni dong ba ada ka every kamla ban peniai su ni hab discontinue no berki. Ni beri government ni long tang ban felicitate ki, na bro arlian gamli ban long injustice ki. Ni staff ni cuaca ngi kita buka servis juga payah di beliau kata dia thong menjungi servis dengan hak mandi in float no ada new MOU ni kita bala punya government ngilap kolong ba kini staff they are not satisfied with the management jika you boleh kim jul ke klamsiu kat kum ka ketuga minimum wages kemudian bersih kat minimum wages kan wages kemudian menai ki kat kum ka Labor Act sini kemai kan kita kata menai kata ru ki bobli kan ai no nomor subuh ka contract sign ni agak dor ke bali itai dor kin nak mesti nak lah kan ni kin technical issue taru tingi boleh concern met ai ka service nang dan yang payah dalam servis kami yang tinggi. Ya syurah ini dalam kami yang hendak menit.